Gde ste bre ljudi, danas ćemo igrati FIFA 14, ali ćemo samo otvarati pekove pošto je demo verzija. Znači prvi put ćemo otvarati pekove, to na FIFA 15, to 14, pardon, ali ovo je, ne možete igrati kao FIFA 15 što sam otvarao pekove. Evo, otvaramo prvi pek, ovdje vidite imamo konjice i ovo je Cavani. Dobili smo Cavanija, Rodriguez, tako, Vidal, da idemo vamo, nema nikog dobrog. Evo ovdje Silver, ali mi ćemo otvarati ove bolje pekove. Pedro, Obona, Telo, Christian Telo, tako je, ja mislim. Ajde, sad ćemo vidjeti. Bale, Gareth Bale, Timon Dier. Na FIFA 14, Ronaldinho, Mata, Lalana, Telo, Christian Telo, tako ja. Dobro, ovdje. Ovo je do sad najbolji pek. Oscar, Inform, Snyder, Lalana, Telo, dobro. Ajde, otvarat ćemo još pekova. Mario Mandžukić, Terry. Dobro, ovdje vidite što piše 12. To je koliko smo otvorili pekova, pošto sam ja otvarao pekove, pa zato to je ostalo. Ajde da otvorimo sada jedan pek. Eto ga. Hulk, Oscar, Lamela, Rodrigo, Christian Telo. U svakom peku je tu Christian Telo. Ovaj pek, meni se ovaj pek i baš ne sviđa, nije dobar pek. Rodrigo, dobro. Chicharito, Al Hernandez, al prozvan kao Chicharito. Christian Telo uvek. Stari igrač. Wolver, Artera, aj nećemo gledati tam što ima, tu su uvek obični igrači. Snyder, El Sharawi, dobri su igrači. Do sad je Gareth Bale najbolji bio. Suarez, Milner, Klose. Dobro, vam nećemo ići. Suarez, pogledajte ocene samo. Ovaj pek nije neki, samo što tu taj. Rodriguez, Song. Oscar, Bernati, Timon Dier. Da. Vidite, na FIFA 15 Bernati, ja mislim nije u Timon Dier, nije. A na ovdje FIFA 14 jeste. Dobili smo Alaba, Hummels. Dobro, ti igrači su dobri. Neuer, tako je. Dobar, ima ovaj stari igrač. Mnogo dobar je Neuer na golu. Bender i ovi stari igrači. Yaya Toure, Menez, tako je, ja mislim, da.
El Shaarawy. Ne, kako nije? Lamela, gdje je El Shaarawy? Vidi, ja sam vidio kod je ovdje bio El Shaarawy. Tako, i pardon, izvinite, ja sam kod da sam vidio tu. Hulk! Dobro. Dobri igrači. Do sad najbolji po meni Gareth Bale. Piqué. Dobar igrač. Ajde da otvorimo. Robben! Tako je. Mata, Klose, De Jong. I kao što vidite ovdje, kad idemo baciti, ovdje će se sad povećati. Samo vi pogledajte, vidite. Kliknemo ovdje, vidite. 24.000. A koliko je bilo? Luis Figo. Rodrigo. Gdje je Messi? Ja ću Messija. Ozil. Ronaldinho. Chiellini, Timon Dier. 2 Cristiana Teo, Pesku. Cesc Fabregas, Timon Dier kad je još igrao, oprostite, nije Timon Dier nego inform kartica, još kad je igrao za Barcelonu, a sada igra za Chelsea. Yaya Toure i Hulk. Piqué opet, inform. Ja stalno ljudi to besam, inform i Timon Dier. Benatia. Tako se valjda čita Timon Dier. Ajde da idemo. Snyder, Varane. Dobri igrači. Ajde otvorimo još samo 2 peka. Lafeini, poznat kao mikrofon. Piqué. Ajde ovdje da otvorimo još jedan pek. Ronaldinho. A još jedan pek da otvorimo. Moreno. Carlos Tevez. A još jedan pek otvorimo. Dobro, nisu neki igrači. Ajde. Oscar, inform kartica. I to je to što se tiče za ovu epizodu. Vidimo se u sljedeći. Ćao!